लालहौलुप सिंह जनरल स्ट्राइक यावना भारत की निंखा तमखिबगी हुमद्राउमदई सुबह थौरम पांगथोकली पुलिस ना अकनब सेक्शन थौरंग लौखटली जनरल स्ट्राइक ना महौसा की पुंछीद चाउन अकाइब पीरी स्टेट लैंगाक ना सिंगना ngasi भारत निंखा तमखिबगी हुमद्राउमदई सुबह थौरम चीफ मिनिस्टर एन बिरान सरुक यादना अहानबा मनपुर राइफल्स की ग्राउंड द पांगथोकली थौरम अदुदा सरुक याखिबा मास बर्ट कंटिजेंट सिंह की सलामी चीफ मिनिस्टर ना ओखी अमदी मथौ मसक खंगबा पर्सनल सिंह द मेडल येनथोकी हुमद्रा हुमदई सुबह इंडिपेंडेंस डे की थौरम ngasi डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंह लैंगा की लोइसंग सिंह लानाई लुप सिंह अमदी पॉलिटिकल पार्टी सिंह ऑफिस सिंह दसु पाकसना पांगथोकनरी सेक्रेटरिएट ता पांगथोकिबा थौरम द सीएम न सरुक याखी सेकमाई पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा खोंगाम पाटा लेबा स्टेट ऑर्किडेरियम मनाकी नेशनल हाईवे लंबी परिंग ngasi अयुक बॉम्ब अमा लेरमले बॉम्ब अदु एआर न थेंगरकबदगी असोय अंगाम याउदना लौथोकख्रे ngarang nungthil taramanga suba air amadi Imphal East Commando gi apunba kanguna sangakpham bazar gi area dagi pre-park ki district commander yauna active worker ahum cell amadi mobile phone ga konana fare jatliba tha asigi oina hill leader day amadi miyam gi numit tha asigi kumapan da punna pangthoklagani haina chief minister gi secretary ningthauzam Ziofrina thadorak cherol amana hairakli Mahiroi Babies na misi ki mayok da Sam kiba JEC na misi asigi langla langjing puthok na bataksil leduna makha taba khongjang sing laukthokre tha asigi tara teret ki ayuk pung tara dagi nungthil pung mari fauba miyam na wakat khongjang tang tara nipan gi numidang dana maira khongjang sangsin biu hairakli Kohima gi Naga Solidarity Park da pangthokkiba humdra du suba Naga Independence Day gi thauram yauba lakhiba Kohima College gi mahiroi singna tongduna lakba bus accident thokpadagi thaudokta mahiroi kun soktuna Kohima gi Naga Hospital da laikan nakre humdra humdai suba Independence Day gi mangoinana laukhalakpa section thaurangi saruk ama oina AR na thiba humbagi thabak sathabada Arunachal Pradesh ki Laju area dagi Korkom gi senior cadre mari खुटलाई गा कोनना फारबा मतुंग लाजू पुलिस स्टेशन दा सिनखरे हाइना AR gi cherolamana hairi National Liberation Front of Tripura NLFT gi maroiba luchingba yauna member marfu ga nipan Tripura gi chief minister Biplab Kumar Dev da खुटलाई thadokuna changjarakre Center amadi Tripura government anigi marakta tripartite agreement sahi taunakhiba numit humni gi manungda NLFT gi lanmising adu laingak ta changjarakibani